Haj, musimo imeli na oko 16 krugov, 2 konje, tudi teci. No, pa nešto svini, a kaj še to teno było. A dživa dość. Mój brat Mirčin, ten bieše ja konjace, ten ja ze v 5. letniku zno pilne s konjami džival, a samo a tež to poprom dorošćenje čina voral. A ja bih pon zabole, also kru pasť, to je moje było, kruje pasť. A no a za piriznu som sa tiež na všetce jara zajímal. Se s psom som sa ráde rajkal. Pri tom kruje paseniu. A som tiež ráde som nešto začítano sobu dal, napríklad tie fešúr. A tie kruje, to som si pomysleli, že môžeme čeknúť. A to drugie som im to tej poradil. Ja som potom svareno dostal.